Tenyo yalak pa laipulan ana subscribers lan noman moilan ta hadaba channel hayang hadaba video kaya pono ya apu awang na cha damnang teman moilan na singa ana cha yalak tinese Kahtoknyu Ngaolan adam hakaya benang. Timapun Nahabaris Master Colony में हाथ न्यूया 10:40 PM वांगयांग में 40 नोकलान वन में सुबु में कादांगा लीबु Nahabari Colony Chairman ने इयांकी लीबुलाना पिहारी नोक्सा चा में बुलीबु से इनंग तौया इमानसिया ngowada वन ngaya cylinder case explode ने म्यांग यांग अत्ता ngay ने yok पे लीबु यांग से इयांकी Hadoba incident eyewitness pandang nge ibua wana lipulan noksa mangayo wangbu ane hadaw wana Diwali lem mebu China okse iangki Timabur TC kaya rupees 50,000 libu noksalanda pabu ane allow concerned authorities lane victim noksalanda reliefs phalak chine colony chairman kaya iangki Police lane pabu report hisab में rupees 20 to 40 lakhs nanjing tohinan subu ane deman naga nok niyo hadoba incident में ombu Ngaolan chaibu idamnang Lotha hoho nyanbu memorandum में imane Nagaland Special Development Zone NSTZ activities में yo omlak se yang Government of Nagaland de nyanbu ngoyangki Wokama ngobu organizations lan ane nyulom palom awo hadoba NSTZ activity me yo omlak chingne pangbu Ngaolan lotha hoho kaya phayangki Chaibu Ngaolan hisame Nagaland State Government Department of Land Records and Survey de Western Wokha District Foothill area me NSTZ activities linglak cheng ma survey ya lak chingne Ngaolan phay ngoyang buyang Hadaw Ngaolan de pangbune lotha hoho kaye Wokha district mong me or wan kon me NSTZ activity linglak chingne nyoy ching yaphalak se yang lotha hoho ipu chadamnang Mani Nagaland State Chief Minister Sri Nefirio kaye Chumukudima Jiminyu Newland Noklak ane tonsang hadauba district nga me ling ngopu multiple discipline sports stadium MTSS epe tamyangki Nagaland Chief Minister Riwe Taukibu Stadium sa Nagaland district moilan me linglak se iangki reports hisam me stadium charging ne budget rupees 3.50 crores winyang lingbu se inang Hayang hadaw sanction ne myangpua Special Assistant and Innovative Program of the State for the year 2021 to 22 lane sanction ne myang lingpu Ngaolan chadamnang Mizoram phai yikyang tambu Myanmar Chin State me han nyi Myanmar ruling Junda Sibailan ane People's Defense Force PDF nyi pa me vihokpu Ngaolan chayangobu inang Ada wihoka People's Defense Force lane Chin State mengopu Junda Sibailan kem nyi de kepe wangyang vihok akong wangpu iangki Haki Chin State me vihok ngai pu chingne 24 hours mong me 2000 doctor Myanmar Kadalan India Mizoram de payang ngobu Mizoram mengopu Champhai District Deputy Commissioner James ibu Ngaolan chadamnang Manab West Bengal Joint Nagar में Trinamool Congress Area President Saif Uddin Laska kebyang atuibu Ngaolan Chainang I napning में yobe kambuya lakchine nok me bu ngaiwande yesingbu kadalan payang kepu se inang mamse hospital de ya taisibu hayangbu yanne yokbu iangki Mabu Trinamool Congress woiba de support ne myang ngobu kadalane tuibu kadani phoyangki hayang cha imana satte toyangki se inang Jaba public lan yak mebo police lan ya yang sa kapnok me ngonang se ibu Ngaolan chadamnang Congress woinu Priyanka Gandhi Vadra Gaza me 10,000 tokte public lan tuibu Israel de support ne myangbu India BJP sokaria wawlak wongpong se iangki sa de ngoye 10,000 tokte Gaza kadalan toyang ngonang hataw lipu yo me tangkhawlana nahalan ngonang World Health Organization report hisam में Gaza में 10 minutes lep ye na ha cha cha tuinang hadaw yesing be sa de ngoi India BJP government ne Israel support ne myangbuwa wawlak wongpong se yang Priyanka Gandhi Vadra ibu Ngaolan chadamnang tenyi bu Ngaolan halan sonang laibu melan de menyong panang